Ngicela ukubengelela nguMangutho Sangoma esibhulonye ezinye esibhulwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Lilatshelwa abathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Na ke sengimangelene ezabafazi ezikhona inhliziyo ebomvu. Cha namhlanje ngizoke ngichaze kukhona ukuthola ukuthi umuntu uyahamba uyakumelaphi wendabuko ufike athi ngicela umuthi wokubamba umuntu wami ukuthi engangijolile. Ngalesikhathi uthatha lo muthi lo uyosebenzisa kumuntu wakho noma kuthiwa idliso ulithatha olisebenzisa kumuntu wakho ukuthola ukuthi lelo dliso lihamba nezilwane noma lo muthi uhamba nezilwane lo muthi othi ucabe ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi uzothi lo muntu ukuthi uthathe lo muthi ugcobise endukweni mesulale naye noma ucabe ezansi kwenkaba basho kusho into eziningi. Lento wena ngalesikhathi uyenza umuntu wakho kanti umfaka isilwane lo muntu ukuthola ukuthi lo muntu uzothi mayelele ebusuku acindezeleke noma ethi mayelele ebusuku asiphuphe elele nomuntu kanti lesilwane esafakwa nguwe ngoba wena ufuna ukuthi egadwe lesilwane. Lo muntu ke lo wesimame noma ungowesilisa uzohamba lokho ehamba ethi ulahla isilwane ugeza isilwane kanti yilento le afakwa yona nguwe wena muntu ozwana naye. Athi mayisehamba ethi uyayikhipha lento ayikhiphe abuye futhi ezodibana nawe ezolala nawe iphinde ibuyele lento ngoba lento iphila kuwe ngoba nguwe ayicaba. Okunye uzothola ukuthi wena owayicaba uzothi mawuthola enye intombi uthi ulala nayo naye ibe nesilwane. Wonke umuntu ozothola ukuthi uzolala naye uzoba nesilwane. Mayisethi uyasuka lo muntu ethi uyayilapha lento ingasaphumi ngezathu sokuthi nguwe owayifaka kuye futhi wena usathandana naye. Uthi mayisilahla lesilwane silahleke asebenzise izinto abuye aqale phansi siphinde futhi sibuyele uphinde futhi wena usibuyisele ngoba siphila kuwe. Yikho ke ngithi ke kunezinto eziyingozi ezenziwa ngabantu abanye bazenza ngoba bengazi. Yabo inhloso lana ukuthi sikhulisa abantu bezazi izinto eziright nezinto ezirong. Kuyenzeka thola ukuthi uhambe wena uyolanda idliso uthi ufuna umuntu wakhe ekuthanda lo wesilisa kanti ledliso linelwane. Ngalesikhathi lo muntu lona umdlisa ledliso elidla ledliso mase lidla inzalo kuye mase thola ukuthi lo muntu akabathola abantwana. Angazi noma niyangizwa. Nanokuthi okunye kuyenzeka thola ukuthi wena umuntu wesilisa mase kuthiwa uzogcobisana endukweni yakho mase ulala naye lo muntu. Ngalesikhathi ugcobisa mase ulala naye lo muntu loyo kanti umfaka isilwane naye egcine ngabathola abantwana ngezathu sokuthi yilesilwane sesiphila kuye ngaphakathi sesidla abantwana mase hambe lo muntu mase eba nelumbu ezizwa ngathi kunento enyakaza eswini kanti ilento wamdlisa yona. Nabo abantu besilisa uzothola ukuthi umuntu naye uzokhala lokuthi mkhulu kunento ekhuphuka esifubeni kunento engihamba esiswini kanti iledliso leli wena owamfaka lona ngoba uthi wena uyamthanda umfuna angajoli kanti wena lo muntu usuyamlimaza. Yikho ngithi yonke into masiyenza kubalekile ukuthi sithole ulwazi layo ukuthi lento le ihamba kanjani lento le ihamba kanjani lento le ihamba kanjani ngezathu sokuthi egcina lo muntu eseba nenkinga impilo yakhe yonke. Esegcina esethi umuntu kudala ngilahla isilwane kudala ngizama uqeda ilumbo kudala ngenza zonke izinto lento ayifuna ukuphuma nezinto zamazilungu sengigezile sengenzeni inhlahla yami ayihambi kahle kanti lento le eyafakwa nguwe wena muntu othi uzwana naye kanti lo muntu uzombhidlizela impilo yakhe kanti lento ayihambisani nedlozi lakhe ayihambisani nabantu bakini yabo. Yikho ke kwesinye isikhathi uzothola ukuthi yena ubuzwana nomuntu nahlukana iminyaka kodwa lo muntu ubhizi uyamphupha yabo. Lo muntu kunento ayenza kuwe kufanele ukuthi ikhishwe kuwe yabo. Lo muntu kunento ayifaka kuwe ekufanele ukuthi iphume kuwe. Kungaba idliso kungaba iledliso leli lingena ngaphansi kungaba idliso leli ligcatshwayo ezansi kwenkaba ukuthi iqondane nenkaba
kuningi angakwenza ukuthi lento iphile kuwe. Wena ngalesikhathi usomphupha ke lo muntu yilesikhathi sekufanele ukuthi ulashwe ukhishwe lethunzi la lo muntu kuwe. Ngoba abanye kuyenzeka thola ukuthi umuntu enikezwe idliso etshela mase yatshela ukuthi hayi uzofaka inzipho zakho, ufake insila zakho, ufake igazi lakho, umdlise lo muntu adle. Ngalesikhathi edla mase hamba nihlukana. Lo muntu uzohlala umphupha ngoba wena wadla igazi lakhe, kusho ukuthi kuwe kunezinsila zakhe eziphila phakathi kuwe, yabo. Yikho ke kwesinye isikhathi umuntu ke mase hamba ke elokho emphupha umuntu kanti lento le yilo muntu owenza into yokuthi lo muntu lo njalo la ukhona uhlale umkhumbula. Yikho ke ngithi ke abantu kunezinto okufanele ukuthi bazazi, kunezinto okufanele ukuthi bayi-understand, kunezinto ekufanele ukuthi bazilungise ngoba kukhona abantu abanaleyo nkinga abangazi ukuthi yangena kanjani, yaqala kanjani. Leyo nto ke iyalapheka, kuyadingakala ukuthi uhambe uyoyilapha. Thokoza.